Biyag ti tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tiyag paiso, di dakmet la palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababa yan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayon. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanay. Adumanan ti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamot ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Pai. Nagapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kastagar aramidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing ak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalem. No ada maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaid ka dito'y balay. Maburing ak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kastagar aramid mau. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Eh? Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asikasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arma. Ta sumapol ako iti sabaling arma. anya? Kasta ka kadiya talaga? Awan aanusam nga aguray, Ronnie. Saanin nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat na, ibagamon. Taditan tumot la ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling arma. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat nakmulagayam. Agyaman na ka? Sapay kumaata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatang. Promise! Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag, tagbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo, tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adakadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsara itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna Sa kay agden na. Sumarunon ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga aga-abroad ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyak. Kayat nga na dito balay.
Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo iti pagnaedan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakan ka ti panagsinata. Unay kamatan. Nagdinata nga ro din ah. Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaedan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga ag-down kan ag-deposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo ah. Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam aka sa pulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabruda. Sigurado kahit hindi ta desisyon mo, Orline. Uwan tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige tatang, rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikasum nga roden ti papilis mo. Parang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan tatang. Agbiyahe ako no bigat nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akit nagpakadakan ka ni tatang mo. Una nang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala, agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Una nang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di trabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden ah. Una nang. May mayat iti pagdaedan ta. Ta saan data makita dana ng kintatang mo dito eh. Awan makibiyang kadata dito eh. Wan Ronnie. Nga maikawa ak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wan metkit di ah. Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasano no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa ang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso ti pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon abulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ijay abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, ama nagtatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila.
Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar ni. Saan kumamit akas na Kanayon naklaabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga day ta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta. Day talatian mo kasolusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si Direnak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Nguntikas ta si Direnak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to pa ikat asikaday ka, Arlene. Nabayagan alas-lasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Api nga da kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Kutsi ka talaga. Alin, babe. Asino day tayo? Apay di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawam? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam, ngambib mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilinak ni Arlene at yak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dyan, babae. Naman mi man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa bali gayam teraramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na, kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan, Mau? Agawid kan. Magibabain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya, no kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadagiti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na. Panawan na kami iti agbalin nga anak na. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang. Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. Nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Nana. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Di pa nang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iso adi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pagkawanandag ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tayo agasan ko.
Nabasol ko man lang, ti amin. Pakawanandak ko man. Biyag, di tao. Sheila, ag-overtime ka din? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Tanagkari tayo kadamanong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da day kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Ani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Ah, hello, siyakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka mat gayam manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asimang put, daddy? Di ka natagari, anak. Wen, doon niya ti makitam. Di mo ipagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril, maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga na pinaturog ko a babae dito, Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga mininsang put na babae ije balay. Kat maturog iti sila da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kas na kun konsinti mo, day manugang mo, no kas ka. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay siya? Ay. Amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na dar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak imang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iti bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day di iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturudak. Adupay matsyar aramidag. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, alang nga Rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Ay kaya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor.
Nagado ang chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig ay US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang karagiti dagdumang ikarkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige manong, intangarot ang bayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, ta siyak timang bayad. Ah? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit labanag dayta. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di mano. Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. O sige, tendak mo bayan. Agita tanton ijirwa. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Agsasangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Manyalangan ti pampanunutan na ti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Yawanan ba Arman? Nangyawig ka na iti babae ama si Kugi di balay. Ah. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumpatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan sila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulang. Ngamno apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Wala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibakim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti saibok na. Pinaayaban da kay di office itay. Ginamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kayo na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitat. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkitawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitat, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang ta da anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Pagan alom nga iti kasya manugang, ang balin na akal baryo ti biyag di anak ta, no di na sinaan na jay. Un nga roda,
Isu adi mo palubusan di apo ko ta. No umay alaan di amana. Bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan na ron. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, uwin kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Kainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa. Rugyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung tindigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Isu kano ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amang ano damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y naglingat a pulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. Adda ti pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mat tan ajak na kimismisa. Oh, adto yun ti drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sabali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti ama ti sikog na. Awan mapalin na, tasaan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramiden mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami batkan ka anak ka Wala Kang na. pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Wala nang. Ayun gayam tatang. Nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agon gaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo?
Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas ti itinagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ijay abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, mami. Naimbang orasyon, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada, itay pa nga urayan na ka. Ala, sumra ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupeta. Pagsaritaan ta iti nasaya at dayto eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. No kaya't mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pamalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo rin. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Ang pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangedang ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kun ti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat ta asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayawid no awan pamalubos ko. Anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam ko maitinapod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumadayta. Biyag. Di tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Ah, talaga? Ay, thank you, manan. Ay, Wan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Diya ko ning kuyog tanabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulem, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas, Alice. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya kan angam, aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na ka, Alice. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamuan na masikog kan. Siyempre, naragsakan.
Di saan kan nga agsubli nga agtrabaho ijay syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom nga min tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbautan ni. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pagkasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilyata. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Ken ama dagiti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't a Mark. Angam na siya to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? O di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo di nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi nga min anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasimot gayam ko, nanang. Apay ayabe ya. Wen tamangurkurangas mo tinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamat. Kasano? Construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kanuray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit di ngagtrabaho. Awan lat ammukon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, teng nga trabi ipay. Saan tay nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo ilagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaw ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw Agbinadang kayaw itirigat ken ginawa. Sapay kuma tag nanayon taw ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman kami, Uncle.
Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtaraken iti baboy dito eh. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paakti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak ka natin, bakit? Sige, tasyak ton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang, ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Ag tinulong ta, para itinapintas ang masakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano niyang kalpidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay na kasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sa paantay ti agbiyahe inton bigat. Marka anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matan, timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawen. Naimbagla pa kitagdagusan men, kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, auntie. Katagyaman nakmanan. Saan mi nga ugali ti agag-agom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi amay tugot dagita intun matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, auntie. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Kaya dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay ngayon patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta, bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti planom iti day jay abalay. Agyaman nga rod, auntie. Basta di mo ko mailaklako. Ano, dapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglag ipantayo iti day jay Uncle yo day jay. Wen, auntie. Saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti taraken ta, lakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nanta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta apatarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang, lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang dito eh. Sigurado nga adu ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrubot ang rodan, bakit? Taagawid tamanan iti probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Intapay gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark.
Kuan bakit? Alice! Ha? Ni Bea day jay ah. Ay na! Ay! Long time no see ah! Uwan nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandani saan kayo ang mabigbig? Ta nagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yo adwa dya probinsya? Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo? May initan kayo? Gagangay na Bea, takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? No anyat pa nagkitam kada kami, isun ah. Siga ngay, kumusta kan? Masikog kamit manan. Una, may katlunton nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, inton umay atawanan. Ah, kasta ka di. Ay, banda kaming tungarod ah. Ay, kawana, umay kay to. Nanang, Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat. Husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kami kadagiti anak ko. Ay, ala katawa tigasat mo anak ko. Anya ngay kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met nam na maem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimpaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan di maitid na kwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa'y ti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyudan tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Agam di tayo mabalin nga agbayag ija syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto'y ti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala. Agrobwat kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong nyo dita. Dren talangan ti may Agure ka. Mabigbig ko jag laklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman nak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adaday di probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigo da pamilyana. Anya. Anya? Iso kablawan ka, Alice.
Ngamin, nagasat kay tinagbalin nga asawam. Nakatumpong kay iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Sorry, Mark. Awalan niya man na kanyak dayjay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Biyag ti tao. Adda akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni adu nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawan na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo di ta closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ung tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Ala, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasdi ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawitan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mo't mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y.
Kabailan pa ilang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. So asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din tada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di yaman tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Kat, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Sumat lang gaya madyak makita di lakas sa day di lolam ni tibalay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Kat, apay nga rin na makaungat kayo nga eh. No para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Kat, amom nga ron no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nana. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayangar nga inuman nyo Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Malaala,
Ingkakitaan ni nanam nga ising, si Mang Putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan ang mapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence la ang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga makaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa. Tinasayaat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Askan amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay karamidan na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda di babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakanatulong na di alahas na dilulam. Milyones ti balor na di. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungan inot na nagserra. Dinak manisoro, may sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga ado ti abasto tayo apag sungrod. Tano kasto'y amatutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami matngaron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Apay aberberukan nyo ni nanang ko.
Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo. Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nanaising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Ha? Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami dito'y. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida dito'y. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kan ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya mantilinaon day ta alakasa. Kat maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan day di lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong. Awagan daklang. Ha? Ay, ala agyamanak barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutanak iti siit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko ngamin tagnad iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak iti basit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no aguli makan ti biyagta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag pinagpasit na balay mo. Jasmine, anak. Rumwarkan. Magna ka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising. Sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinak pakadanagan, anak ko. Ala, rumwarkan. Ayabam ni Nana ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumon ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat.
Awan pag naedan min ano uramem. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan. Inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon ti pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo ki di tatulungan da nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apay asimmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamat ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, inino ta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidkidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil ka nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya ti naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabaro, inuram ni papaham idi imay dito'y. Anya? Una yan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Una yan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken, wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta kati. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanaising. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan ron ba nga pagbainan nyo, Nana? Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo.
Gapoy ti kinasaya at yu kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo na. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana.